Uri mwenye nubwo no guhonda akaya washizemo umukira w'indaye arimo akakara karagura ibikirikishe habona nakira. Ubusanzwe igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni igikorwa gihuza abantu babiri bafitanye urukundo ndetse n'ubushake bwo gushishikara bagakora igikorwa mpuzamahanga cyo gukora urukundo, ariko hari ubwo usanga ibirenze kuri ibyo hari ababifata bakabikoramo nk'akazi kubera ko imirimo yabuze kandi leta idushishikariza kwihangira umurimo. Hari ubwo bamwe bahitamo gucuruza iyi nyama Imana yabihereye bakayibyazamo ubutunzi bukomeye ndetse bakabonamo akayabo. Hari abo benshi byagiye bikiza, bagiye bubaka amazu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye kandi bihenze nk'uru Rwanda rwa Gasabo, ariko kandi hari n'abandi babikora biri aho nyine bidasamaje batabikizemo ubwenge bwinshi, ariko none ntibibabuza kuvanamo amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'ubw'imiryango yabo. Ni muri urwego rero nka Lab Entertainment twakoze ubushakashatsi ku hantu 10 havugwa ingeso y'ubusambanyi bukabije. Mbese ni ahantu nyine hahurira abantu benshi bafite gahunda imwe yo gucuruza imibiri yabo cyangwa se bafite gahunda yo gucuruza umupira nk'uko bivugwa mu mvugo z'iki gihe. Mu Kirundi babyita umusopiki cyangwa se abadandaza magara. Munyeberere duhere ku mwanya wa 10 muri quartier 10 dusangamo ingeso y'ubusambanyi bukabije muri uyu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 10 turasanga quartier iri mu Gasyata izwi ku izina ryo mu Rw'imboro. Iyi quartier iherereye mu Gasyata nyine ko nambikubwiye ni haruguru y'uruzi rwa Kanyanyomba. Aha nahagaragara abacuruzi bo mu puri cyangwa se b'igitsina bakaba badandaza amagara mu Kirundi. Iyi quartier bivugwa ko indaya zaho zitanahenda cyane ko zishaka kuba zigura hagati y'amafaranga 500 n'inote y'amafaranga 2000 y'amanyarwanda. Aya mafaranga rero kubera umubare w'abakiriya baba bahari aragwira bitewe nuko indaya imwe ishobora kwakira abagabo bari hejuru y'10 ku ijoro rimwe. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga quartier nayo iri mu Gasyata izwi ku izina ryo mu Kiderenga. Iyi quartier yo mu Kiderenga ikaba iri haruguru y'uruzi rwa Nyabugogo haruguru hakurya y'ikiraro muri make. Iyi quartier hafi y'amagaraje yo mu Gasyata yo mu cyerekezo. Abakanishi benshi abayafite n'abatayafite cyane cyane ariko babona amafaranga make ariko bashaka kugura ibi byishimo usanga bahayoboka bakajya kubateza imbere. Kuri izi ndangamirwa zo mu Kiderenga icyo nakubwira nuko zo zishobora kuba zo ndangamirwa ziherutse mu mujyi wa Kigali, kuko twakoze ubushakashatsi tuganira n'abantu bahahahira baduhaye amakuru yaha mu Kiderenga. Aha mu Kiderenga litiro y'ikigage ngo ibihagije wihahire ku byishimo. Mu gihe ku mwanya 8 turaza kuhasanga quartier izwi nko mu Biziriko akaba ari Ikagugu. Aha naho havugwa ingeso y'ubusambanyi bukabije by'umwihariko ariko umwuga w'uburaya, aho indaya zihurije hamwe zigafata iseta zikayita mu Biziriko. Iyi quartier iherereye mu Kagugu nk'uko nabikubwiye, iherereye haruguru y'ikigo nderabuzima cya Kagugu hakaba munsi ya sitasiyo ihari ya Robis. Iyi quartier ivugwamo uburaya bukabije, ariko ugereranyije naho nakubwiye mbere henda kuba hahenze kubera ko indaya zaho ngo zigura hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 7 turagera i Remera ahazwi nko mu Migina cyangwa se mu Migisha. Aha naho ni hamwe havugwa indaya ku kigero gikabije, aho usanga indaya zaho zigura hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 15, nubwo ariko amafaranga ashobora no kuba yarenga bitewe nuko bakubona cyangwa se bitewe n'ubushake uzanye bwo guhaha. Kuvuga ngo baguca amafaranga bitewe nuko bakubona kandi bikajyana nano n'indaya washimye, kuko indaya zose ntago ziba zigura amafaranga angana. Tukiri Remera kandi ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga quartier yo mu Gisimenti. Iyi nayo ni imwe muri quartier zigwije uburaya muri uyu mujyi wa Kigali, aho usanga izi ndaya zaha mu Gisimenti zikesha ijoro ryose mu tubari duhari, ariko igiciro cyazo cyo kikaba kiri hejuru yaho nakubwiye hose, kuko kugeza kuri ubu bivugwa ko indaya zariya mu Gisimenti zishobora kuba zigura hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 5 ntago tuva muri uyu murenge wa Remera ugaragaramo ubusambanyi bukabije kurenza indi mirenge iri mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 5 turasanga quartier izwi nka Kuragence. Iyi quartier ikaba iherereye hafi ya Rufa Plus. Iyi quartier yavugwamo uburaya buciye urwuho ku mugaragaro, aho indaya zihaba bivugwa ko zishobora kuba zigura
hagati y'ibihumbi 10 na 20. Uko byumvikana ntago zihenze nk'uko mu gisimenti nayo nkubwiye haruguru zaba zigura, ariko iyi karitsiye ibamo uburaya bukabije. Abamotari benshi niho bakunda guhahira, bijyanye n'uko abamotari bananiwe kwihanganira imibiri yabo kandi bakaba badashoboye kwifata cyangwa se ngo bazane abagore babikore mu buryo bw'amategeko. Usanga bakunda kwikoza mwizi karitsiye nari nkubwiye za kuri agence, maze bagashiturayo amakuriye. Akenshi bikorwa mu cyumweru cya nyuma hazaba umuganda, maze bakirirwa biha umuganda mu gitanda, aho usanga abamotari benshi muri iyi Kigali baba batakoze cyane ko imirimo iba yahagaze, maze ubwo abana bari mu mirimo ifitiye igihugu akamaro nabo bakihina mu mirimo idafitiye igihugu akamaro. Ni mu gihe ku mwanya wa 4 muri karitsiye zivugwamo uburaya bukabije mu mujyi wa Kigali, turaza kwikoza i Remera n'ubundi nk'ibisanzwe. Ahangaha hitwa Koridoro. Koridoro n'uwabaza uruhinja karitsiye zibamo indaya yakubwira nubwo yaba atarahageze. Ubwo buraya bwaho ni abarigendi mu buraya mw'iyi karitsiye. Iyi karitsiye yamaze kwitirirwa n'andi makaritsiye. Karitsiye iri mu ntara irimo kuzamuka cyane mu busambanyi usanga bayita Koridoro. Nk'uko muri football karitsiye irimo abanyempano nyinshi usanga bita abanyebrezil, ni nako indaya nyinshi ziri kuzamuka ziyitirira iyi Koridoro. Mbese iyi niyo nka role model wandi makaritsiye arimo kuzamuka mu buraya. Ku mwanya wa 4 turanyarukira muri kapitale y'umujyi wa Kigali, Nyamirambo. Turajya kuri 40 ahazwi nk'Imatimba. Aha naho wahavuga bwakira bugacya, uko nka mu ndirimbo Nduwimana Jean Paul yigeze gukora mu myaka 10 ishize akayita Murabeho ndagiye, yagarukaga ku ndaya za kuri 40 nyine Imatimba nari nkubwiye. Ahangaha icyumvikana nuko uburaya bwaho bumaze igihe gikabije. Aba ni bamwe mu bavugwa mu ngeso y'uburaya, gusa indaya zaho zirahenze tugeranyije naho nakubwiye mbere. Ku mwanya wa 3 tukiri Nyamirambo kandi nakubwira ko Cosmos naho ari hamwe mu bavugwa ingeso y'uburaya bukabije. Ku mwanya wa 2 turamanuka gatoya twerekeze ahitwa ku isi ya 9. Iyi santere izwi nko ku isi ya 9 ihuriweho n'imidugudu 3 yo mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni santere yegereye gare ya Nyabugogo, isoko ryo ku Nkundamahoro ndetse n'irya Kimisagara. Abanyamakuru ba Radio TV10 bahatembereye mu masaha ya saa 5 za mu gitondo, basanga bamwe mu bakobwa bicuruza baraye mu kazi ndetse bamwe muri bo banakaramukiyemo. Ntago kiramombera atanze mami ego urashaka ko tujyana muri business se nka 3 abagabo nka 3 urayabona amaye nka data ndabipevera fataho pese akangahe nibura mu cyumweru na 5 ari kenshi uziko bikora kurusha umugabo turi mwe nyine ubwo no guhonda akayawashizemo windaye umukira windaye arimo kakara karagura cyarkishi habona nakira. Abahatuye n'abahakorera bavuga ko ibiteye isoni bihakorerwa bitizwa umurindi n'ubusinzi bukabije, bisa neza n'ibivugwa muri Bibiliya byabaye Sodomu na Gomora, ndetse bikanaza ku isonga mu guteza umutekano muke n'urugomo muri iyi santere. Mu gihe ku mwanya wa mbere muri karitsiye turasangamo indaya kurusha izindi mu mujyi wa Kigali, turaza kujya Igikondo ahari karitsiye itiranwa n'umujyi Imana yarimbuye. Aha n'ahandi akaba ari Sodomo, aho havugwa uburaya butigeze kuba ahandi. Mbese ngo ni Sodomo yavukiye muri Kigali maze ivukira Igikondo. Mbashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Iyi ni laboratoire nkuru y'u Rwanda mu myidagaduro. Iyi ni Lab Entertainment Rwanda. Niba ubwa mbere wageze, wibuke gukora subscribe ndetse usige na comment. Naho ubushakashatsi bwo burakomeje. Ngendi Professeur Sandokima Rukatamajyane Cuncumuka Product, mukomeze mudukunde kandi mutugikire, Imana ibarinde.